Nalitung dak longrio paman kaya paman si nalitung ni an ni kep nalitung tu suci pin di pin nalitung so tesong masih ni tung stame rorak pen ni tung ricu pen dalo ni dak ko sudah music pen bah habis tung pen ni tung nalitung long komuri pen dalo tung ta sosial media teknologi ni tung ta kalkulasi ni tung ta dak ning reng no pen seperti ini untuk long cuci dan jepin kerja song ini dekat yang pelan langsung tung tadak ngomong di dong pasti ahok lo nanti itu kerja song bangke dan bagaimana itu long di long pat mate dak kabar apa ahok ya doi mate aku jadi lisensi aku tak lo pak untuk urut aku kerja song bang itu kita minggu lo untuk cuci dan jepin kerja song pasti ini dikit pun am jiwa lalu alang tum kace songs tame pini ani ner kep pling pen alang tum bang kep ni dak jepin bang pun dulu non tak bu alang tum tame pu asis tame wai udah lo alang tum bang ke tum teknologi masih ni dikit pujan bang ke non council ka cari tum pan itu non CM pendang lo atim tum tame alang tum pan isi alam cak bang pen alam cak di ponte bang sini coba tame cuni lo atima alang tum thì mai mua asal sih dulu non teknologi itu entah mata teknologi masih council kacari tum mas tamnya non CM pendang lo orang tum MP tamnya yang itu gitu on tamnya orang tum cingwai pensi orang tum prabjin penasu kacau song putar pasu lamcak orang tum pi daprang nih tuh sih di YouTube tamnya dakwang pen cuni di pon lo bang cuni pon lo pacini pon masih aholo lang tum kasi songs tame lang tum lake pini jongjong ko farman kali lang tum khai farman si song lo ba dak PGR along tame dak ka tharli da prang je pha ba tharli be nang je pha ba pen dak potas tame lahai puthak lo lang tum si song lo aron pen ki pitap abang lahai pen puthak si song lo tema lang tum tame jongjong phanen ki song lo khai farman si song lo pot masih council kecari ke theri ding depan stame jadi itu hinten anak tu prabjin pen bang pen dak si alam cak pitik yang song te uji pusini itu pen stame pacini pon antuk